Maikanem Abilin. Tinapalapas. Sana nagbaligi ni Ami iti panaglibas na kuma iti pasdak. Tapag isuadintang ni Bart. Iti mat ospital. Nalpasan ti pan nakataming ni Lando. Ket kinid daw na iti lakay anang tulong kenkwana. Nga iti balay na kuma ti pagpapigsaan na. Ket inanugutan mat dayto iti lakay. Iti mansyon da Rodrigo. Napan nagpaliw da Anita ken Tiago. Ngem nadlaw dayta ni Ella. Nairupaan na ni Tiago. Napan iti akin nga to apas ti mansyon nga igem na ti Larga Vista. Ket napanagnakan na ada Doña Anita ti adda iti saan unay nga dayo iti mansyon. Gapu iti dayta. Kinid daw na kini Carlota ang mangalad ako iti manggwardya iti mansyon. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Mama, adda ko maisingasing ko kada kayo. Numabalin ko maket, mangala kayo iti gwardya para diti mansyon. Anya? Gwardya? Wen ma'am, nasaysaya at no adda gwardya diti mansyon. Anya? Apay, nabayagan nga awan gwardya mi, Ella. Kat awan mo tidakas anapaspasamak kada kami. Iso asaanan anasken. Ma'am, nagadun ti kinadakas ang mapaspasamak dito San Isidro. Adda dagiti madamdamag ababak nang aser-ser kanda ti babalay da. Kat patayin da pa ida. Ha? Dahita ti pagamkak, ma'am. Iso nga insingasing ko ti gwardya to'y mansyon nyo. Aguray ka, Ella. Adda ka din nakita matao ti tarwar? Babaan day Larga Vista? Ha? Kwa? Awan, ma'am. Ang nalagip ko laeng. Nga, amangan no adamot kit di agpanggap iti dakas diti mansyon nyo. Gaputabak nang kayo. Sige. Saan mo't kiti adakas day taasing-asing mo, Ella? Bayam, agsarita kami kini Rodrigo. Pagsaritaan mi day tangay bakam. Rabiin. Ngam, jak makaturo. Pampanunutak tay nakitak ideal daw. Ni Doña Anita, kantimay sa apasurot da. Agpalpaliw da itirwar. Anya nga tati pampanunutan da nga aramidan. Adda nga tadakas sa panggap da. Sapay ko ma. Tapat ganda Ma'am Carlota ti singasing ko. Narigatan. Ang mga nupudno ti atap ko. Ana amwanda adituya kon nga agnanaad. Kat ipapatay nak dayja adon niya Anita. Nagdakas sa talaga ti ugali na. Gamamok. Saan nga agnanayon ti kinaturay na? Agpulon tumot laeng. Pangasiyo, tata. Agnagadak kumapayla dito'y balayo. Ikarek, agsubadak to kada kayo. Wen, barok! Di kagdanag, tawan parikaw, titi panagnaad mo dito'y balay ko. Sana balik, ta sisak metla dito'y. Ta awan mo't asawa ken anak ko. Kasta ka di, tata? Ayan da. Talaga sa anak anang asawa, barok. Kasta gayam, tata? Amok, jay nang paltugkin ka. Pasurot day jay ti mayor. Arin na ti atraso yo kadakwada, barok. Biktima kami lang, tata. Barok. Tata, agpapigsa ko man dito'y balayo. Awan nga minti sa bali, papanak. Uy, barok, mawatan ka. Di kagdanag. Agyaman ako unay, tata. Kamusta nga tanilan to?
Sapay la ko, ma. Rada ng tulong kay Kuana. Pinaltugan nitong ana. Nangagkuti ka na albuhong itiday ti akong daway. Sapay la ko, mata saan pa'y anatay nilando. Sapay la ko, mata saan pa'y. Nailukat kiri daw to'y silet nga ayan ko. Ti sa iro. Iso ti umasidag. Di sabong. Umay kay kaniti kanam. Siya kong tinangyag. Iti kasta. Makita ka manan. Makalibas ak tumatlaang dito kaya. Kat talaga pagbayadan ka itinadagsan a basol mo kanya. Mangan ka. Iti sok dito lamisan. Mangan ka bay. Agsubliak to inton madamdama. Agpapigsa ka. Agapota. Agabota inton madamdama. Maikanakla iti guntaway. Talaga apatayan ka sa iro. Kasla borbor ti amin kanyak, Carlota. Nga niya. Iti damo, saan akayat niya pagkamo ni Ela kada amigo Simon ti kaadana di ti mansyon ta. Impagana ti rason, kat pinatgak, tamaawatak ni Ela. Ngamita takunananas ken nya da gwardya di ti mansyon, kasla sabali ti simken iti panunot ko. Nga niya, Rodrigo. Amangan metno, adda nagbasulan ni Ela kada amigo Simon. Isong agdanag. Kat kasapulan na ti gwardya. Isong ensingasing na amangalatay ti gwardya di ti mansyon. Carlota, saan ka nga ta nagbidot iti panangawis mo ken kuana ditoy? Nagbidutak nga ta. Diyak masungbatan na ita, Carlota. Panagkunak, nagbidot ka, Rodrigo. Nasingpat ni Ela. Tano saan ang nasingpat? Saan na kumanga inaywanan iti ni Victor? Impatag na kas anak ni Victor. Kat sigon iti istorya matlaang iti ni Victor, nasingpat ni Ela. Sa bagay. Kat timakunak, nasaysaya at nagtungpal ta iti kunana. Anas ken amang alata iti gwardya to'y mansyon. Tanya ti amuta, amangan mo at nupudno tinakunana. Nga amangan no adan to agpanggap iti dakas kada tayo dito'y mansyon. Nang runa kat baknang ta. Sa bagay. Rodrigo, mangalatan iti agwardya dito'y mansyon. Agtungpal ta iti kunan ni Ela. Sige, no day tati ko nam, agtungpal ta nga rod, kini Ela. Kinapudno na, Ma'am Carlota. Adda di mi nagkinaawatan ka ni Doña Anita. Nasakit tinakam na kanyak. Gaputa mas talkanak ni Don Simon iti asyenda. Nagpara nga siyak ti mas kanunungan ni Don Simon. Nga inartapak ni Doña Anita iti panagtalak ni Don Simon. Kasta? Wen, Ma'am. Kinapudno na. Kanayon ti di mi pagkinaawatan ka ni Doña Anita. Labanak. Gaputa saktan naklatan. Tungpaan naklatan. Anya? Nasakit tinakam na kanyak. Gapu iti dayta. Kaya't nak nga ipapatay. Iso api manaw akon ija asyenda adyak nagpakpakada kan ni Senyor Simon. Kasta gayam. Kat iti na minsan, agsagad ako maitirwar ti gate. Ada nakitak alalaki iti saan unay nga adayo iti ayan ko. Nailasin ko adagos. Iso nga imunagak matla adagos. Kat indrikap ko ti gate. Asino day ti alalaki? Pasurot da Doña Anita, Ma'am. Anya? Dinagdagos ko nga inala ti Larga Vista, Ma'am. Kat pinaliiw ko day jay alalaki.
Kat nakitak akadwa na gayam ni Doña Anita. Anya? Amok nga may daag paliw. Ti pagsidawak. No asino tinakaamwanda nga daak ditoy. Adda nga tanang ibaga kadakwada. Imposible, ani Rodrigo. Di na maaramid ti kasta, ma'am. No kasta, asino nga rood tinangita anon kadakwada nga da ka ditoy. Wen nga rod, ma'am. Pampanunutak pa'y anasaysayat sa no pumanawak ditoy. Anya, ni apay nga eh. Pampanunutak ngamin, nga amangan no mairaman kayo pa'y, ma'am. Saan, Ella? Di ka pumanaw. Nataltalgad ka no da ka ditoy. Kan maysa, mangala kami iti gwardya dito'y mansyon. Saan lang nga maysa? Iti oray man katalo. Ma'am, Saan ka pumanaw, Ella? Agyan kalatta dito'y mansyon. agyamanak no kasta, Ma'am Carlota. Kumusta te panagpalivyo iti mansyon da Rodrigo? Sigurado nga awan ti nakakita kada kami. Gaputa awan mo't apulos ti tao iti ruwar ti mansyon. Sigurado ka? Wan, ni Tiago ti masidag iti gay ti mansyon. Inadal na no kasano dasarkan ti mansyon. Anita, no agbali kita amang sarag iti mansyon. Dakil akwarta ti mayawat da karata. Wan, Simon. No kasapulan apatayen da ida. Aramidan da. Anya, Anya ti katawaam. agpadata talaga, Simon. Awan ti santuan ta, nga oray pa'y gayam ta, patayan tan, no kasapulan. Tangiwat mo. Sumardeng ka. Demonyo ka talaga, Simon. Nagparaan ta. Bukasta, rumpeng nga rod niya iti kabitan na panawan. Mangalata iti gwardya. Narigatan, amang ano agbaligi da amang patay kiniela. Juan Rodrigo, asikasumday ta iti kabitan a panawan. Jakla yung pagarop ang nagdakas gayam ti ugali da nga asawa ni amigo Simon. Kat kinid daw ni Ella, aditan da kamatan day ta kadakwada. Numabalin kat kasaritak kuman ni Simon may papan iti day tapanag. Amangan no dakdakas laeng titong palna, iso abay-bay aklangan. Isumat, Iso abay akon. Sana bale, tinapatag, natalgad dito'y ni Ella. Awan ti dagas sa mapasamak ken kuana dito'y. Juan Rodrigo, naskan a protektaran ta ni Ella. Kas pang subad ta iti kinaimbag na ken ni Victor. Adtoyin ti agas mo, baraw. Tumaribaw. Adto'y matenti danom. Ang yaman ng tata. Kumusta anti Riknam? Mayatan tata. Ano sandak kuma tata? Di kayag danag. Tagsubadak to. Saan mo panunutin ti panagsubad mo, barok? Gaputa amok mat anasingpet ka. Saan ka dakas sa tao? Tata, Dakas a tao tinangpaltugken ka. Ngay matangak day ta, barok. anya? Nakita yun ti panang paltugda kanyak. Uy, barok! Nakitak! Awan laban ko kadakwada. Adda paltugda. Idinto ta siya. Kat buneng lang ti igem ko. Isuwasaan ka anatulungan, barok. Sa nabale, tayong pandak mo na di ospital tata. Kat dakalabanag day ta para kanyak. Utang ko, ajak to pulos mabayadan. Di mo panunutan day ta kunak madan, barok.
pagkaragsakak ti makatulong iti padak aparswa. Agyaman tata. Nawatak amin ya insalaysay mo kanyak. May papan iti biyag mo. Kat no, kasapulam ti tulong ko. Ay, adaklat ta dito'y barok. No laki day ta, kabailat ti tumulong. Jak ipaidam, barok. Kakadwa! Anya timbaga da ami kan lando ka na kayo. Sakbaya si Malog da. Awan! Agsasaw kayo ka diti pudno. Madana ganak. Gapot aging gaita. Awan da pa'y laing. Kat imbaga da, nagsubli da adagos. Anya? Sandan nagsubli? Mga tukas ta, panaging gaita, kit awan na pailaan. Puso. Anya? Dahil ya kalapaw. Nangibaonan ni Lando kanyak. Ay, medyo adayo da ito ya kalapaw. Iswan na banuga kanag na. Ang sana balay. Ta nakadano nakmatan dito. Ayan ti surat ni Lando ako na ngay batik itiri daw da ito kalapaw. Ada dito. Ipasirok kau itiri daw. Ta huston taon o ilukat ti akin kalapaw. Makita lanto ti surat. Magan met no, sada makita ti kunam, ngagnagan iti ansong jay surat. Sapay ko ma, tamapan to iti kalapaw na. Kit makita na ti surat ko, tata. Sapay ko maatakas ta. Tata Santos, da kayo tinangibagak iti maipapan kada kami ijay kuta. Sapay la ko matamawatan da kami. Kit sanda kami nga isagnak. Uy, saan parok? Ta nakunakmeten ken ka. Maawatan kayo. Agyaman tata. Agdanakaklang, barok. Gaputan, nabilag, ti kalaban niyo. Amang ano, awan gaway yung kadakwada. Lumaban kami. Aginggat at daangas mi tata. Malalala. Sapay la ko ma. Tada kayon to, ti agbaligay, barok. Sapay la ko ma. Ami. Apay asimmer ka dito'y selet nga ayan ko. Adda ka didakas sa panggap mo kanyak. Agsidawak lang, Ami. Pasibibiyagak gayam? Wala. Sibibiyagak. Tapno balsan kayo. Nagturod ka mata, nagsaway ti kasta. Dakas ka, Bart. Dakas kayo at tao. Iti kinaado ti basolyo. Kurang pa iti ipapatayo. Akatukad ti kinadakas yo! Ayop kayo! Kasano, ti pan nakalasat mo iti day di aguntaway. Intapwak da kayo ti makras. Ngam si bibiyag kamot gayam. Nagalis ti biyag mo. Kas itinakunag. Na itulok ngagbiagak. Tapno balsan kayo! Nukalbitak da ito yung gatilyo ti paltog ko. Kat matay ka, itamot lang. Makabalas ka pa ingata, Ami. Anya?
Agdagusak pa lang dito kalabaw ko. Katinton bigat. Ituloy ko ti agkalap iti damag. May papan kada ami kan lando. Anya da ito papel. Kita agman. Surat. Naggapo kinilando. Basag ti bagbaga na iti surat na. Anya ti aramiden ni Ansong, iti kanito ang mabasa na ti surat ni Lando. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. May kanem, apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon, June Rebutaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. May kanem, apilin!